Bwana Yesu asifiwe. Shangilia mara tena utukufu wa huyu Yesu. Huyu Yesu amesema mwenye amekufikisha hapa leo. Ubarikiwe sana. Jinsi uko na inua mkono na kushangilia, Mungu akubariki vile vile. Ubarikiwe zaidi. Acha niseme tena asante. Sababu wako wengi hawakukuja katika wiki. Tulianza wiki yote nzima pamoja. Lakini kama haukupata neema kufika, nataka kama haunijui na kwenda huni hauyasikia hata jina langu. Naitwa Yoshua Bwinja. Na nina mke, umeshikwisha muona, unaweza simama tena. Mke wangu ni mzaifu sana, lakini nimemwambia jitahidi afike kwa kanisa, apokee baraka za mahali hapa. Shangilia kama unapenda neema ya Yosefu. Ubarikiwe zaidi. Na watoto pia, na watoto wengi wakubwa, na binti pale wamesimama, ni binti zangu. Unaweza tena simama. Bafie wangu wale. Na hawa wengine wadogo wawili. Huyu wa mbele anaitwa Nsima Bwinja. Na ule wa nyuma anaitwa Esther. Na huyu anaitwa Awezai. Wale wote ni watoto Mungu amenibariki. Na wale wengine wanakuja nyuma yangu kule mbali, lakini nao ni watoto wangu sababu nawalea nyumbani. Ukikuwa na nguo mzuri ya kushonesha, wale ni washonaji wazuri. Wanajua kuchora, mabinti wa mama. Wale wanashona mzuri kweli kweli. Nawaza umewaona, na naamini watafanya kazi ya Mungu vyema. Sababu wale nao ni waimbaji. Ni tu hawakupata wakati waimbe, lakini wenda wataipata tu. Wataimba, naamini watakubariki. Furaha kubwa ninayo ni kuwa mara tena mbele zenu watoto wa Mungu. Lakini acha tena, kabla sijasema neno lingine, tusome maneno ya Mungu. Kamata Biblia yako. Msomaji wa kwanza atatusomea Mwanzo sura 1 mstari wa 13. Ile mstari mmoja tu kusudi tuikae. Tuheshimu maneno ya Mungu, sababu kama bendera inapanda watu wote wanasimama. Na hii ni bendera ya Mungu. Karibu kwa msomaji wa pesa. Kitabu cha Mwanzo sura 1 mstari wa 13. Sura 1 mstari wa 13. Biblia inaandika, inasema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Ni neno la Bwana. Amen. Amen. Unaweza keti na kushangilia maneno ya Mungu. Acha mara tena tusome ingine nafasi. Nilitaka uikale kwanza. Soma Mhubiri sura 3 mstari wa kwanza. Soma mistari minne pale. Tunasoma Mhubiri sura 3 mstari wa kwanza hadi 4. Amen. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Ni neno la Bwana. Amen. Amen. Nasikia tunaweza shangilia tena kwa neno la Mungu. Samani ya bado, samani ya majaribu. Tulihimizana kwa kusema kama msafari yetu ya kwenda mbinguni, ukianza ona hauna matatizo, hauna mateso, hauna problem, ujiangalie mzuri. Make pale mbele iko hatari. Make nyota yako imeibiwa. Na tukasema kama lazima tupende mateso, tukasema historia alipitia mengi sana, mengi, kusudi afikie destiny yake. Hata Yesu mwenyewe, napenda nikukumbushe, kama kusudi Yesu afikie misio yenye ilimleta, yako mengi alipitia. Tukasema historia nyingine ya David. Porque David akuwe mfalme, alipigana
lazima mtu kusudi Mungu akuinue lazima uwe na CV. Mungu anaweza kuinua kama hauna CV. Hautaweza jere vile vile Mungu alikupatia. Lakini yako mengine mateso tunapata yanatufunza kusudi pale mbele tujue kuchunga baraka za Mungu. Kasema kama usitukie mateso. Kama unaamini Yesu jua mateso iko, lakini mateso ni ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Hapa wakati unakuja unataka mema, jua kama kuko na mabaya. Sababu tulisema kama majaribu ni test, ni examen za Mkristo kusudi ya pande degree nyingine. Asiyaona shule yenye mtu anafanya bila mtihani wanakuambia umepanda somo lingine. Kitokea ni shetani. Kuna watu wanawaza, sasa unaambia Mungu wa wabaya. Mungu anawaua. Nani alikwambia hivi? Mungu kuua wabaya haiko mpaka waue wakufe. Mungu anaweza kufanya unamiliki maadui, kumbe amewaua kinguvu, lakini wangali yamo pumzi. Mungu hana haja ya kuua adui ya kufa. Kama nienze yenye Mungu anaweza fanya, adui anakosa force. Wakati wewe ulishakuwa na force, ule wamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nataka kusema nini? Biblia inasema hapa kama Mungu amefanya watu wabaya. Nani aliwafanya? Kusudi watimize siku ya ubaya wako na wangu. Kumbe lazima tujue tuko na siku ya nini? Sema kwa sauti kubwa, tuko na siku ya nini? Cha Mungu. Mungu ameweka watu wabaya, Mungu amewafanya. Amewapatia moyo wa makusudi mabaya. Kusudi siku ya ubaya wangu ikikaribia, hawa watu watimize ile siku. Bwana Yesu asifiwe. Siko nasema kama kila kitu yote ni shetani. Ukisema vile unamuiba Mungu nguvu. Kama Mungu hayaruhusu shetani kufanya kitu, shetani hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hapa Mungu ametuweka pale, lakini pembeni yetu ameweka na watu wabaya. Mungu asingeweka watu wabaya, hakungekuwa mafundisho, hakungekuwa maombi, hakungekuwa abudu. Napenda sana hivi. Mama uko hapa, najua maombi yako kuna kemea, shindwa mventua, achana na ile maombi. Kama unajua omba, ambia Mungu, fanya mapenzi yako Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kukemea vita ndio inatoka. Unaweza kukemea kama ni makusudi ya Mungu nchi ikamatwe, utarudisha. Ambia tu Mungu, Mungu unajua hali inaisha. Mapenzi yako yafanya nini? Ukiangalia katika Biblia, hakuna kwenye Mungu aliruhusu mpaka na taifa lake lipigwe, liuawe lote. Mungu anaruhusu taifa wende muwapige na muwamalize. Nataka nikwambie kitu. Usikwe naomba mbaya. Kila maombi yako ambia Mungu afanye mapenzi yake juu yako. Sababu hata ukimwomba leo, na waza leo sasa nisema tuombee mahitaji. Ulisema Mungu, unipe magari, unipe pesa, unipe na sasa unazipata, unaacha kazi ya Mungu. Mungu asataona hizi pesa zenye sina mwenjere. Atakupa namna gani? Watu watumishi wa Mungu ambao Mungu hawabariki, sio kwa sababu hawamtumikie, lakini kwa sababu anaona pale mbele kuko problem. Huyu mtumishi ningali haja naye anitumiki, lakini nikimpa hizi pesa hata nitumikia tena. Mungu anafanya kwanza hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe watu wabaya Mungu amewaweka kusudi hii wakati yenye niko nakwambia ya krize ifike, kusudi ulie kama walikuiba. Ifo mwizi afanye nini? Unaweza lia kama walikuiba na mwizi haiko. Mungu iko na maniera mingi ya kukamata pesa. Unaweza tutoe. Nasema kuna $100 kangu. Njoo mbele na njoo nyuma. Wewe peke uko unakaribisha umaskini. $100 haiko maisha yako. Haiwezi kukomboa, haiwezi kuongezea pumzi, haiwezi kukupa kitu. Inaweza potea na unaishi. Lakini Mungu akipotea hauko, utazalaulika mpaka watu wanakushinda. Uko mtu mwenye tuko hapa hana hata $100, lakini ukimwona unaweza kusema jambo Mary boss. Wakukuuliza huyu mama iko na ngapi mwezi tu. Unaweza kutata Mungu ikisukua hamna hata mifa. Lakini ukiona unawazia mle mnayala pesa.
utukufu wa nani? Meko mtu mwingine iko na pesa lakini njia hauna mili frame, unaweza msukuma toka pale, usinichafue. Toka mimi. Mtu iko na pesa lakini mwili inakonda, mwili inafifia, sababu hana utukufu wa nani? Mesia hatuna kitu lakini ukituona na wazee tuko mabosi ya pesa. Ni utukufu wa nani? Kubali utukufu wa Mungu kuliko kupata pesa za mazara. Bwana Yesu asifiwe. Natukubali kama tutateseka. Lakini Mungu akishasimama, mateso yote yatafanya nini? Mateso ni ya nini? Ni ya muda. Nimekwambia huko na gonjwa ni muda. Lazima tukubali kama tunaweza gonjwa. Mimi nikisoma Lazaro. Sasa soma la kitabu kidogo. Wakati Lazaro anagonjwa, Biblia inaniambia kwamba Yesu alikuwa amejua kama Lazaro anafanya nini. Si rafiki ya Yesu. Yesu hakuenda, akaendelea kazi zake. Kusudi Lazaro afanye nini? Akufe. Kumbe kuna mateso mengine tunapata. Hii mateso ndio utukufu ya nani? Mateso inatupata ni utukufu wa nani? Kumbe Mungu lazima nyamanze kwanza. Aone attitude yako katika mateso. Aone huyo mtu juu heshimia pesa kesho. Lazima uandile mateso kusudi ukizipata kesho ujue kama ni Mungu alifanya nini. Na kama shie wote tungekuwa mabosi. Nataka niulize. Sio unaona pamoja na kufika mkanisa. Tungekuwa mabosi shie wote, nani angefika huko? Sasa kama kila mtu yuko keke pale na familia yake, kila mtu akuwe tu tajiri na hakuna magonjwa, Mungu atakuwa na samani. Yeye alikwambia na wale wenye mawasa ni mabosi. Wote mko natumika tu na mahitaji gani tena? Hakuna mtu mwenye alitumika akasema hapa barabara mimi natosheka. Na ukitosheka, ngoja nikwambie. Mhubiri amesema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufanya nini? Na ndio kwenye nataka niingie. Acha kujivunia uwezo kidogo umepata wa muda. Mungu amekupa uwezo wa muda na kesho utafanya nini? Utakufa. Lakini jiulize, nikikufa leo nitaenda? Hata Mungu angekufanya mkubwa wa mabishop, Mungu akupe kila kitu unaomba, Mungu akufanya tajiri, lakini ile siku akumele utajiri ni yako, ni yana. Sasa wewe umekufa na ulikuwa tajiri, imani zinabakia kwa watu wengine. Soma na hapa ningekwambia, lazima ujue kila kitu kila wakati. Mateso ni wakati, lakini baraka zinazo ni nini? Ni wakati. Biblia inasema Ana alikosa mtoto, alikuwa kwanza tasa, lakini ilifikia Mungu akampatia nini? Sababu alivumilia. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tunaweza kosa zaidi ya tulikuwa tunatafuta, lakini ipo siku Mungu atasimama na kutupatia yenye tulikuwa tunatafuta. Na wenda kukuya yako hapa kumesefa hiyo kwenye kuko baraka zako. Sababu ngoja nikwambie, ana baraka zake alizitosha wapi? Kwa mtumishi wa Mungu. Alisema hapa kabisa na baba. Hakuna baraka bila kuchoka. Kuchoka maana yake utavumilia. Sasa uko unatumika unachoka, unatumika unachoka, unatumika unachoka. Na ndio kisi Mungu atafanya nini? Atakupumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Na hii verse tumesoma ndio kwenye nataka nimalizie. Biblia inaniambia aweka tena siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile Mungu aliweka siku. Fanya kazi. Fanya siku 6. Siku ya 7 upumzike. Fanya hiki. Fanya hiki. Miaka ya mwanadamu kuishi ilikuwa 120. Mzaburi inashuka 70. Lakini ngoja nikuulize. Wote mliko na kufa niko naeleza 70. Si mtoto mdogo anazaliwa na kufa. Mtu iko na vitabizi never na kufa. Huyo ameeleza hata yeye 70. Maana yake siku zimebadilika tena. Ila siku nyingine ndio nakwambia sai. Leo sema pamoja na mie leo. Wasichunge tena kesho leo. Kama uko tajiri ishi tu kama tajiri leo. Sababu kesho haujui kuko nini. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia tunaweza shangilia huyu Mungu. Hatuna tena siku za mingi.